mu MLA kan nongkram. Ba Arden Tinggal kiri jumpa Arden dalam juga parti PPP. Ba Arden. Agi bay kersian pra kikiran ban pe ya ke bamsap. Ko Ba Arden. Hatu pinuat ban kiran. kita di parti PPP yang akan beri. Arden jong namar benar-benar kakak limpah. Hati wansu pada, hati kabutin batai ke thong na jongki ke bagilan, hati kabutin batai ke mak superiu Arden lalu sang meeting lalu kot meeting. Superiu Arden yang ke PPP pada pra. Hawalter Arden lalu sang meeting lalu kot pada pra batnya ke PPP. Bapriu yang itu semua ini tahu bukan Arden supra. Sodom naman siya ngalor kayang tong alpa syasyo. Bat nga subo akan ya kaway. Ya kita agi bay kersian pra kikiran ban pe ya ke bamsap. Ko Ba Arden. Hatu pinuat ban kiran mentah. Pe ya kan ya ke bamsap ke jongpi ke bapilale par bapilang siam. Balai ule ya tu ka drama syatngan. Namar baunyo donation na kabenta kane ke election MP. Le ngaken mau parburam Ba Arden arajar kapra wangan rima sino. Menta ngatrai dauram makanya ka MP election try sedang sakari belang. Hatu pen kesan kumi kini ki basyelam baklai pai ba. Namar takadaw penher ye kini ka kubor syabaro. Lingba nang net po yo umsning she kishnong gitaw ki ba pipi don slopa kini ba tmu ban pen kulmar ya kani ka meeting mlelei kinle badon kam subha police officer take action Ya election la punya dalam election commission Menjadi sorkar, menjadi donor nasional, menjadi kisah pribadi dari sorkar oh dihukum dipulit bagi alas kem hari ini boleh drama. Kata-kata dalam perjalanan Tunggu Chief Executive Member Kamta Mentari Basitung Jubo pada sorkar. KTM MDC kelakut mereka sorkar kekenke kontrol MDC election lalu berjalan juga nak kata orang MDC usia mentau di berhitung juga pada sorkar yang kasem jompi kebajot langkeran hando PH jag beriu lekeli yang kita job MLA sawut kita BPP KA bapila ai haki konsepsi jompi yo pisu ai tagaktin ejat beliau lenoi katar na iki kon samlan ni me kena chi ye song shit syuak hi syuak ben ho oi ha ka kerteng jat beliau te ongin yan yong ben supra andala dep kai ke banjia kabama kalau yong i babe kela ini yan yong ben PPP upat bami pok sedang sekaben man kapat basyet kli pada ada shit ada piwangan dia ada di shit kawan Deputy Chief Besar Badan Burom kipat ba kibawan syaka jingalang jarapai South People Party kikrewan bale shit nomor di shit bonsian dari tak bayar tiada shit dari tak bayar pisai shit dari tak bayar damai udah kipat ba ubawan syaka jingalang jarapai South People Party onde kipat ba shit onde kipat ba shit ham karukom ya berngem bangi telada job election hapo ka assembly ngen ya ter teng kiong bonsen kimi na assembly pila ban mundur don ki isu ki banganga expect bakin ya keren na idawi barit bariahna ngi walk out hamot pran hayew hahat pikren lakom ukla wah poi hayang norbar tangkum imersiang long kum kata ini parti gudang bun kam tam ini parti gudang mi cemme kam go BPP
Ka VPP ka tang uap tang siaw tho hindi siaw tho. Tang apo assembly kat maklam hindi speaker au governor dah Keran, mereka ini kebikiran. Teng-teng langsung hak tamat satu. Kat kita KMLA, kat kita ke Deputy Chief Minister, kikiran meeting kumlo kikiran. Oh, piskap itu, KDPP hambat peran, kaitu hukum kela, apa assembly kam kikiran ini kalau pembersihan. Kalau mar pom-pom, ki sabar kikiran. Ni apa assembly ni kerho, ni pengen buki bersiang apa assembly dan. Kat pakili. I require notice. Ngamla banjuba ye kani mentah. Pang naman siyang gutungi. Habang niyalam sa kapalang usakran niya kinikikitian, nakikitensi dan sang. Nasokya naman siyang ngatumat, habang padan chat ba usakan toy kinikikitian. Talang kacing sausi, ya kapalang katalay. Talang kacing sausi, ya kapalang Presbyterian. Pagbabi dia, nagkatagataw ng soto, nabar pa kilong yalam, kilong hakapagong gani karukom, nagkatagataw ro, kinong kersan, kikren kapakimbon, ya kinong yalam parang. Emily Barinjong Kamulay. Ukren sumelung tepi. Dadan por ban puri di comment section deh. Ada YouTube channel. Hana ban puli kita di comments. Boleh, kita drop comments, kita talk comments. Baru kini kinong kersan pura. Ako baru kita talk comments. Ni itu iki. Ako baru kita ada keteng hop. Rey puli comments hukum baniam. Masya keren kinong ilam palang. Banwan ra iya ka jings no kenhun. Hakani ka jinya linti kalong kay kapop iya ka jat riu. Bantia haga kerteng jong kaniam ko kipat pa bi jonga. Tolong ramba, niya panyang ramba, balay utaw Emily Barim Emha, Yam, Bahaduk Menta, Empat Pinsidam, yang siap-siap, yang syarah servil Taipei. Balay Pishim ni tay comment, step mana batok, ya patok himati, melek yam. Ko kipat ba, kiyam, nama lasiu iki, bakin yam. Nomor wala timuan le miniam kiraban sa aweng ikam Sherman le Deputy Sherman kalagi pat mentah Akabiaday bat ka jingkran jamu MLA kan nongkram kuba arjan balai presiden jaga BPP pai bawa kendo yang awang bau basam nen udai usuri kusmilang rot hagai ga onge pipat ba unerang ba ubra kentoro yang bau tau suri kusmilang rot ngagong yu unem no ngalam udai ulambet oh ngala ai jimudi bong sange no nagataka kam sorkar bautri ku mahal onle itu ka mahal jobi resign no peni kon ni MDC pen job la job shisha ke MDC tak nang tulan sedang diajar kapran electrician ngalaran no jadi ula job mereka ada job ontelastang beli keren di kam di jam bubu presiden juga parti berang MP nyemak macam mereka ban penstek kata mereka tahu sorkar kemau yang nongrim kepada keren show pa wow ni pembanda kekentin na uta nyasmat lagi menram Tak ada siksa. Kung kajay penreng empat ban pria, mereka jingga ki jong baradan yang garisal bison polisi kalau wala kajing dunong ya kajat birokrasi dan kia kecumi. Kia keren sebang kata ke igri bagajat berleu. Tambah malu bapra bapenpait aryang yang kajat berleu kecumi mentah. Dari wakudan baka boys of the Pisyo kiba pli kinong yalam jok de parti teman. Ong kini ki MLA baru sawut ki jom ke parti BPP ki ong. Pej holok bae ko kinong pekut jom ke BPP. Pej habas neu ke surok
kam dei ke jingket le jongi habam biang ke jaka sumar hana kam dei ke kamram jongi hana habam biang ki roi ki par ki skol ki jaka pule hana kam dei ke duty jongi hana ka dei ka duty joko sarkar hanta kapakla kajing perkat perdain jong kini kibriu Ngasosne yang Deputy Chief Minister yang Madu Bapli Ngasosne balai ngasosne ila syasyak kala halati jong kinong bot kiong kuno Madu hinhapuan keren meeting has tambos on sami upat pa malay anda kila yum kila lang omyo upat pa mulay anda kila penbayas tambos imadu bapli itu nung mulay silo inamot bumi di nung mulay ila keren sirhem imadu bapli heusi ngi nung mulay ngitit begitu kebahas tambos satu si kimdei kinong mulay Tapi balai kami akan just PDP. Ngam nak syasyo bangan dia try bagai beliau. Nak kena nak jadi sisa compare lah. Ngam dia kecil sisa. Nama dia beliau betul betul sia kecimot. Jika kat kejong economic mat hati council. Pinjat perkabannya yang ini kerajin dompat ba. Ukat tunu yang ini. Ukat meeting ba umsno ya ha. Ya kaya ka bangi le. Wang Judas. Pilayawan. Nganong klan lukas ngiji ngap jonga kay ben pinsariya mengi economic mat en Judas pite bu Judas dewe u bashak kala yo jisu jongi ndeu pin shomdor ni ben Judas nganong klan hado kasni ngiji ngap jonga Bapak yang namanya IWI ini contoh apa ogli wan pergi dari longkmi NBC baong ba Arden hana ngamplet ngana skill nama Arden yang dulu bahana hagapor bani rung hagapor min rung NDC mas nuan mangi Arden ong Laiwan ofisial Judas rung ngas peknya ketong nor kiep le murai nang tengok ngam kan mau ong sya kontak tamalada ong bayi ban ong badan gamban ong amo Arden bakren bet hakmat te kilanang mi kita kikam mo kilanang mi kita kilanang ya pra kita dong bo Arden rong Laiwan ofisial di Judas rong kalau masuk na ganyo unora mo paregan ong bet ya bade banong Mereka hak kemudahan keren dengan kuat uniwan challenge dengan hande. Mensuara itu nyumbang yang ubreu berhenti ubreu jongkli rem tanti jadi itu way pada ubreu berhenti mat perluan pelori hande pemilihan sendiri. Ibu, way ubreu wan hak atur mula banten biye banyalang bakla yang kita bahagi. Ngalang uang ingat dua apa hamne, uang ayu riba hamne, balik sekalak ayuta. Anda bakalan kita akan bisa, mana berterhak industri. Uang, kalau kita akan bisa, arja pula jumpa dan baca jonga, arja kapra arja arpura. Kau beri kepentingan. Oleh jangkau yuta, darah habis sukuan serang ke kebir, balai oleh jangkau yuta, ini oleh jangkau sigai. Jangkau sigai, jangkau kit, ini cuma dan bacanya, ini apa? Mana orang terhad hati konsensi. Mesti, kalau kita dengan orang minta kintre, minin kirana, challenge Arden yang ini election CBI, yang ini election kayak ini CBI, but kilong ki advisor jong chief minister nakwa ban pintu na kali kajirang haba pilong advisor jong chief minister snobha advice no wonwot yung chief minister bawon ang ya kata ka consent ya ka CBI bakan stang kontrekan no hane
The power of consent lies with the state government. Ka CBI kamera bansuan musya tuklaran di wala ka kuaen. Kumbaga mo ka CBI ka kuah ya ka consent jong state government kimai kinutan pembitingi. To yan nila siya pangulo kayo pase. Kana utaw spokesperson jong kanikas MDA uang balay badan usoba kata MDA ka bundi kambangsa balay dawa ya ke CBI ai la ken ya ke CBI mo ai la pimba ka piti pio ka pingin dam kam de ke CBI karman ban musya o don di bang lada utaw badan la ban prinsesya ubaden ni krempat jer manu bangsa le wang gi ishkai ya ka bangsa ka BBP ka wang ishkai wa mit shari la dong ka MDA ni ka bangsa tam yo amit sha kinot kiting yo pa ka CBI kile kumbang yo snow apa kena CBI